Kajing pyntrei pura ya ka an khang di duma haki jaka paitbah ha borok kawe ka West Khasi Hills district kan sedang nadu ka kendai terik unai tung kabadai kesingi sejain. Shuaban sedang ya kajing pyntrei pura ya ketika an benta kesingi praterik unai tung araja ar katanat ka kot kakia harangat kajinga trailang bat katanat pulin ki VDP shinong new nongstoin bat ki BDP jong ke CNA kelaya saudong ka sor nongstoin banlik pensumotho shaki paitbah kinong shong dukan bat kinong nya akali ba nadu kesingi sejain on sha shu yano bandi duma haki jaka paitbah kuma haki jaka yo ki dukan sha ki restaurant ki hotel bat hapo ki kali kamai kumtala dalam ya ki bapen khain online kuna arspa tangka hagatai ke jinglei pens ngotho paitbah balai lam dau ba o masa DSP crime lasenran lang dabaro ki he pulen bat la pensha shi ki paitbah dau ba TS Mawdo officer in charge jongkalang pi border outpost Begini di rumah ini ya, kamu tetap di rumah ini ya, kamu bagi kapuk kah, kamu kasan cuma kau angtum bah, ucap banti rumah itu, nak orang pasal apa, nanti jika di rumah ini ro, kamu telah apalagi kau angtum, kamu ucap banti rumah maka jaka pun bah, kanik, nan kene. So to, yang po ya kene. No smoking area, smoking here is kasi. Sanbut di Buat buat rumah hangnya. Di rumah, tapi kalau ngebiain, apa man? Apa kah? Deh kene mentah, kemudian kadi tengah awalnya sangnya, paitbah runding nanti berapa? Kene kadi cakap paitbah. Kimla beli rumah, nado saya sini, kamu lagi diwan yang lagi gelap, kami sigaret, toko produk, ini kamu bah, kepada rumah, hak jaka paitbah, kalau kepada smoking, no smoking area, ini bantuan yang kali, kamu sampai jaka itu otoriti pada to hangnya kamut ba ani kadi jaka paitbah ani jaka yang taksi ni jaka ya footpath itu kadi jaka paitbah profile nanta kali kam kini kali passenger nanta kidukan nanta kini ki agni aku ahi oro kadang penungkam di paitbah kalau kadi jaka paitbah restoran nanta hotel kunda dapat malap jaka kim sapo ya kane ka no smoking area zone je simple apo ya kane kamot la dilapo nan lasai kemudian lasai kamot ba kelas menteri kamno la gilap din hapkan aspa tegai